Ade jaun Timor Leste ba membro ASEAN ihatinan rihun rua ron lurasing 5, gubernu presija preparaan diak hodi kria kondisau nune adere hodik nidadi. Questão ne ato husi sefi bancada kuntu Antoni Verdial ba STL Quintana iha parlamento. Nyadehan Timor Leste atu adere ba ASEAN ne kompetência exclusiva governo. I governo tem que rola responsabilidade hodi prepara Timor hodiak unsa adere ba ASEAN atu nune Timor Leste tama ASEAN hodigno. Tidak vale ba sira preparado kelai mas la bele harap governo suporta osa tem que preparaan ko fundos rasi atau dari olah parte dia participação. Enquanto hareba capacidade setor privado sira la bele garantia det ba governo, mai be tem que preparaan ho fundus rasik e buka kapasitaan nune adere ba ASEAN atau kompete iha mercado, tamba adere ona ba ASEAN Timor Leste opta ona mercado livre. Guillermina Franco, STL News.